in mel height so kamudu châu nun pui te đi te rin pui te tuang pui te hậu te kamu vek du châu không ai nom nun đi cái pha này rin pui chin za lom pui aron langa lom pui ron lang ro tung en nu te khol sing nu nui rodi samuel te sang i chak chuak và ro ati ron lang teu in mel kamudu tôi là rin nung ite sang zoli teu ka không ai nom anet thahau kha not khen lau zir to em do de lian zir to em No, sir. ai no pui zir to em nang Sir. la zir lau mo Zir. Good. Not khan ilain lei to em zo di lian te moi rodi te ho kha No, sir. beti lei to em nang No. le ho ham ni le te le ngun da lo nga thau la nakina class kan lo huna eng lo mi lo tur khan soinon le ngai mi lo turin ngun da lo nga thau la call tur kan soi to a in le khabu kha lo en ula le khabu en zeu zeu ngai don le khabu kha lo in chop ula call tour kan soi India le call tour ten an alignment te kan soi to a chon kami kha soi non ngai lo tura kan ngai anga chapter 2 a kan lu tanga end of bipolarity a khan amain chapter 1 a khan kan soi to a USSR Soviet kan ti mai le USA block om thu kan soi to a chon end of bipolarity ni chon in aron top ta ni pakhat akha USA la USSR omzo ka pakhat akha ron top ta chumi chu USSR kha aron tla cheta a USSR tang khan ram tak tak ron lang ta ni chon ma sabira chuan engwangin nge Soviet system kha aron enge ni ti kha kan en tur chu ni ta a chon kumsang ka zakwa som pasaria khan socialist revolution kan ti mai Bolshevik revolution kan ti boka kha aron ta ni aron thleng ta chon Bolshevik le Menshevik kan oma Bolshevik howin Karl Marx zirtir na du ho khan khang ho khan ro rel na hanron chang ta a chon an tumber chu communist na an tumber chu mi mal ram nei te khate ang chi ho ti ban te le mi mali na mani na ram zau tak tak nei te private property nei te kham phal lo ta ni Soviet Communist Party a chuan the economy was planned and controlled by the state anita omzia chuan economy kha state in a control veka mi malin tu na kan tiang mi tu na kan hria thiam dan tu chon mi malina thu nei na kan ti zong zong tu na he geo company kan ti te khatiang ang chi ho zong zong kha hemi hun lai Soviet hun lai hi chuan in a thei lo anita ni a thei lo a sarkarina a en kol vek anita ni tu na kan hria thiam dan tu chon BSNL te sarkarina a en kol anita chu tiang ang chi chu anita te na ni chu Soviet Union chu an ram chung zong zong a khan mi mal inap company nei phalani lawa sarkar en kol na wai vek om khan neta ni chuan kumsang ka zakwa som kwa le kumsang ka zakwa som li panga a indo pui pahni na aron top ta a chumen do pui pahni na aron top chuan kemi USSR kan ti hin ron lian chho ta ze ta amai kan soi to chapter 1 a khan nei to block le Warsaw Pact to oma nei to ho chu USA le tran wal pui te kan te USSR chu Warsaw Pact kan te ta le thur wal pui te ho kha hanron USA nen hanron in chhona sata ni changka na sang sanga USA in nuclear ral thua ma nei ti kan hre to a in do pui pahni na Hiroshima le Nagasaki khan ron thak to ma se heti hun lai khan Soviet Union khan le nei ve lovani
chumi ni wang chuan khatiang engane ral thuam chung changa in tlan sia na sa tak mai kha ram pahnih te in kar len thui hruai te in kar a khan ron om ta ni USSR kan ti akha United Socialist Sovereign Republic kan ti akha ram sang sang ina an din kho mani ta chumi ni wang chuan in enkol po kha hau tak em mai ni chumi kan hlen theina turatan chuan an hlen theina turatan khan engane it had a complex communication network, vast energy resources including oil, iron and steel, machinery production and transport sector that connected its remotest area with efficiency khang thil zong zong enang in kalpo na te ei le bar chung changa te anram economy a than na tura thir an lai chuana te steel and iron and steel economy te le khol an po chuana te kha thil sang sang man tam tak tak mangan siam ani ta ni Soviet sarkar ina atom ber chu in enkol na hau tak lo thayang ber tura kalpui minimum standard of living for all its citizens tin ita to na kan khosak dan kan en chuan minimum standard of living kan te kha chu ani chi alo ani tu na kan nom dan hi chu entinan korpo hak tur kan nei ten tu na phe khok po bun hak tur te kan ne khang hun lai kha Soviet system a hi chuan in om lo ta ma ro chu government in engkim Trisel na chungchanga te lekha zir na chungchanga te no pang enkol child care kan ti lekha tiang welfare scheme kan ti ukum upa te enkol tiang chi te kha tiang zong zong kha Soviet Union in abuai pui 5 ka there was no unemployment na nei lawan ommi lawan Soviet Union noi khan tha mai chu na nei lawan ommi lo mai ni ram zong zong sarkar ina nei veka chuan an khai de so an khai thar te kham malin tiral mai lovin ti khan sarkar ina tiral le ta o engkim kha sarkar ina control vek ta chu wang chon sarkar kha thu ta mai ni Soviet system kan ti kha Marxist kan ti Karl Marx ron din chwa zom zuzuya ron kalani ta ni amaro chu Karl Marx na atumber chu partyless kan ti te ngan yang classless society kan ti eng ma in here ran na omlova state ron kalpui entenan mi hausa le re thei omlova khatianga mi zong zong inang khatlang veka ompui ron onti ron tum na kha classless society kan ti sunita Karl Marx na tum Russian economy poina ron tum ani ta ni amaro chu atak taka chon hemi hi thil thei ani lova chiang tagana ron langta an sarkar ho tu te le yang an party shwai tu te khatiang kami Communist Party of Russia kan ti maya an shwai tu te ho kha an ron chak chho ta maya thu an ron nei ta ni chumi ni wang chon mi maltan om kho sak zela lo harta o kan hria thiam thei dan tura chuan chumi ni wang chon an ho tu te an ron lal tol la thu nei nan nga tola atira in rual khal pet thina kha alo in rual khai ta si lova chumi ni wang chuan kami Soviet Union noya khosak kha aron haro chhotani chuan engkim mai sarkar ina control awangin an du danin zalen takin anom theilova kan hria tura chuan number 1 a chuan zalen takin anom theilova chung zong zong a chuan zalen tak anom theilo wangin le nakin dawa an ho hruai tu ten in thlaka ti khan an local chawa khami an local chawina aron shin chawa chuan in technology kan ti tunlai khovel thiam na mang a khan an hnup fol tabik mai ni Soviet Union kha chuan kumsang ka zakwa sumsari pakwa Soviet Union in Afghanistan aruna communist ram ni tira tuma ta chuan atira khan Soviet Union kha an chakvia wa anexa chuan Taliban kan ti tuna Taliban kan ti ho nen kon an in dova Soviet Union kha maro chu Taliban kha USA lampang khan ron chan puita helicopter ka thana te silai mang tu nan ron chan puita silai muten ron peta an tlom ta ni chumi ga chuan an ram nasatakin ekor indoreng reng chuan poisa he a tuna hian entinan India le China in eput uta ram ria India in voi khat tho na a tho tir hian voi khat an tho chwa hian cheng noi som paruk ai tam seng char char ang ani ta no thona pakhat mai thok chuak silo thona tam deuh te lo thok ko langa ya khang thona khan engral thuam nge ke na
o khang ral thua man pakhat amisal ken rengot pokha noi som man chuang te lo ni ta chumi ni wang chon thona pakhatina vaibel setel man ral thua ma phura chu wang chon ramtan in do hi hau tak em em ani khami anin dova Afghanistan an zuk che chele to boxi khan sarkar na sarkar Russia sarkar kha aron ti chak lo te tol tol ta o chumi ni wang chon buaina tam tak Russia sarkari USSR kan ti Soviet Union kan ti bokhan aron tok ta ni chuan Gorbachev and the disintegration ti kha phek som pakwana khan omalo en ta wala Gorbachev kan ti kha General Secretary of Communist Party of Soviet Union in sangkha zakwa somriat panga aron ni tani khami khan in kai shwaina thar aron ti chuak tani chumi aron ti chua thara chuan perestroika kan ti le glasnost kan ti kha umta mo chumi chuna kina kan la soi chawanga Gorbachev ina athil ron introduce ya glasnost kan ti chu openness china neta perestroika kan ti chu restructuring of economy ani tani economy ron siam thatte khate ang chi ho kha aron boi puita chumi ni wang chuan openness kan ti ama zonga sarkar ina a control newspaper te khatiang chi ho shim khatle min ron thla zalen ta ka wang khan khovel ramdangan han hoi chuaka USA na an kal puidan an society kal phung te ron hre chuak ta chumi ni ta ka chuan ram mi puite khan du khop lo na khan sarkar roi tu te kan mota chau mai ni chumi ni wang chuan du khop lo na tam takan ron muta ka wang khan ama an local ve trok na po khami puite tangin lung oi lo na ron in tan chhota ni democracy ram an ni box si lova Soviet Union na kha khati hun lai khan chuwang chuan boina tam takin ron chuaka kumsang ka zakwa som kwa pakhata Communist Party try to yani hardline or hardcore party workers kan ti ho khan Gorbachev kha andron the khata chuan Boris Yeltsin aron luta Boris Yeltsin po hian ti theiwa karon nei talova chuan kumsang ka zakwa som kwa pakhat December sharon thlen meu chuan Boris Yeltsin hnuaya khan Russia te Ukraine te Belarus te khan independence anon puang ta chuan Soviet Union kan ti USSR hnuaya tang khan aron dar ta chum mani ram sang mai kha chuan hemi na aron tuma chuan Boris Yeltsin hnuaya khan Soviet Union kan ti ta ka kha tuna chuan kan hria thiam dan ru chuan Russia kan soina khini ta bera chuan Soviet Union ina UN permanency ta nei te ho zong kha khami independence sing ram lian ber Russia khan aron ro chun chho ta vek mai ne ewang nge Soviet Union hi ke dar kan ti chuan apakhat na chuan internal weakness kan ti chung lama chaklo na mo an shwai tu te lo thulu tuk to na te le nge an parte shwai tu te chunga in it sig na o impia ruk na lo thleng te khang ho zong khan ama ram chak tak ni china kha ram chaklo takaron siam ani tabera chuan an ram economy at sia ral thuam chung changa anin muthiar lo ral thuam an chek waka chumi chuan aron thlen ta ka chuan ral thuam aron thlen ta ka chu ain chek khomin aron thlen ta ka chuan man na le mai turom box silo suma hekka o chumi ni wang te chuanin an ram economy mi puina an lo thar chu thai te lo tlaniama ati ral na turom lo sarkarin ain kol na tur poisa pe thalei theilowa khang zong le yani an thar chu ang po kha a eral tu consumer kan ti khan an lei seng ta silawa an mani ram chawa an tira la wang khan ram dang an thon chwa ve vak lo te awang te po kha ani pakhat boka aron tlak chet chana kha chuan nuclear ral thuam siam chu atumna USA in sanga zakwa somli panga nuclear ral thom nei ti kan hreto USSR in ala nei ve silawa chumi siam chu atum na lama de chan sumle pai tam taka senga aral thuam ten in chek na sa ahmun thang an in da dara khami khan enang poisa harsa naron se manram economy naron tuarta ni suman mang na sa maro chu an man na sat kha aru le na tur amu le na lampang tur kha om tak silawa khan buaina aron thenta chu many lovin ngena
openness an ron tita glasnost an ron introduce awang khan mi puiten kan soida kangin khothlang ho democracy kalphung te omzia ten han thre chawa khang akhan du khoblo na sang sang ron om chawa atira mi puite le shwai tu te thatta ka tho ho sia kha kumsom sari aron andina tanga kumsom sari aron vei me kha chuan mi puite le an ho tu te kha ama lungrual do om thin kan in lungrual lo ta em mai ni om zia bera chon an ho tu ten thu to lu tu ka mi puinol puin enga tan man ngai ai enge an chung en to a mi puinol puiten zuk she phak do lo an ho tu ten khami ni wang te khan buana tam tak kha aron khen bok ta atira kan soida Gorbachev in aron introduce perestroika kan ti economic structure reforms le glasnost kan ti openness kan ti ate kha nakina khuna local de an mani economy le an mani ram ti chiat na tur pakhat kha lo ni tareng maya chumi ni wang te po chuan ni bokta Gorbachev na khami siam thatna reforms kan ti aron kalpui na chan ber pakhata chuan khami Soviet Union ron la chetur tundin le thei be se na ril ru tanga khami reforms karon kalani ta maro chu ti thei kha alo tam ta si lawa an that puina ain an chiat puina khan aron luat nei ta chowang chon Gorbachev kan an party shwai tu te laga porin na te ron hlau ta ni chon Russia kan ti kha chunga tang khan ram tam takalo chuak kan ti to kha kan soi to kha ngang Estonia Latvia Lithuania Ukraine Georgia kan ti lakilai Russia boram velai zong kha an mani ram mangai na ril ru nationalism kan ti khan ril ru alo piang chuak ta heta andenan Russia omreng chung sin Russia omreng chung si khan achunga khan thu nei tu USSR khala om tlat mai ni chumi awang chon anram mi puitena andu angin anram an mangai theilawa an ram lo po kharam dang kha anwa mangai telve ve khangaya khami kha andu talaw ni bera mi puiteril ruwa amani ram chu mani ram tan ti kharil ruwa ron omta chumi wangte po chuan aron ni pakhat ta ni mani ram mangai chu a harmi alova maro chu mani ram ni lo wa mangai ve tel kher zel ngai kha le an ram an mani din mun thama se medang din mun ram dang din mun USSR tel din mun ka athat lo chuan an mani khan an mani po khan an tuar tel vezel sia chumi wangte po chuan an mi puiteril ro ram mangai na an mani ram bil mangai na ron om chawa khan buaina tam tak kha aron tok ve bok ta ni chuan consequences of disintegration aron om ta khovel politics aron thak dam lang ta hlok mai ni USSR ron kedar ta khan USSR kedar kan ti na abui pui bara chuan German East German le West German omchin Berlin Wall an ron chu chia kha USSR Class-XII in tran na ni ten te thina ni chuan Cold War kan ti in do na om si lo thu le manga in do na kan ti kha aron top ta chuan khovela pakhat che thil yang eco policy ideology pakhat chi aron ding chuak ta chu capitalist society to na kan share lar hini ta ni socialist society kan tiang chi te po kha khang ho po kha aron ding chuak zo talawa USSR ron Class-XII ta ka wang khan military equipment kan ti instructor kan ti khang zonga Class-XII na in plan siak na ron omta te kha aron ti top ta hemi Cold War aron top ta mu USSR aron Class-XII nu hian chuan an ram economy la chia khovela USA kha superpower the sole superpower in the world to USA ron ni ta ni USA khan an du danin khovel khan ron kai shwai ta mai ta chuan khovela tunlai kan share la rem Mizoram at po World Bank road te om ta ni hemi World Bank poisa puk tir tu kan ti mai le IMF kan ti ate kha anron USA na aron din kha anron thang lian chau chak emema khang USSR atanga independent ram te ho kha anron chan pui ta ni democracy in ron zom chuan capitalist system in ron in romain kal pui chon chumi than pui na chu kam peng chau chumi than pui na chu kam peng chon ron ti zut ta khanga khan World Bank kan ti le International Monetary Fund IMF kan ti kha anron chak chho ta mai ni chu khovel kalphung ti danglam tu temayang
USA le thurwal puitena an mani tana thatur capitalist society khovela ron om theina tora tana an man ruwa bul pui chu ran ni tani chon Soviet Union ke seina aron thlen bera chuan aron thlen tak ber chu ram tam tak independent an lo om ta man kan soi to ta khang ho te kha ama USSR wars opec noi om thin te khan NATO noi om North Atlantic Treaty Organization kan te USA thu noi om ten ron do chauta ron tho ho pui te khan ron do ta han chi sang sang kha ron thleng ta ni chuan in lo ngai thaviau chuan kan ringa le in mel han tilang le lok tu le in mel mu lo chuan thil soi tu ya har lu to hela ma tang chuan in mel mu lo chuan thil soi tu ya har lu tu khan anet thadeu ho khan in mel han tilang lok te ule no tilang du lo ve an tilang zel to kan soi tong a then chun in lo ngai thak online ve tho sia minga online ve tho sin lo ngai thak lo khan kan ron mu to box si lo chawa buai thak ve de wane hete online class la khi chu kong le lo ma chon tho ma se kan soi chin khain lo chin chianga phek som ni pathum na thleng kan soya som ni palina nakena class pa ngai hete online class kan lakal le ni chon shock therapy tangin soi ton le kan tumanga not kha chu in lo la lei lo ani chon lo lei lo mai ula poi lova tuna hian MBSc hian an la ti chiang lova eng chapter hinge bel pai tur ti la ya kha soi lok thei mi lo tuna kan zir lai te chu am pai don lo chiang tura kan ngai ngo chu wanga han zero po kan ne eng chapter ber hingem pai don ti kha ala hriat si lova chumi a chon nang mani po khan tuna chapter 1 not kan lo in pe ka kha lo zir travia ula tuna chapter 1 not kan in pe ka kha lo zir travia ula question lui te in senior te lo deal ula question lui lo zir lo en ula question lui a hian chapter 1 contemporary world politics atangin nge lo chuak te kha lo en ula khami kha chu lo a lo chuak kha tun kumina 2020 pol science question a lo chuak kha lo zir lo phot ula bak zong khal chu lo zir vek ula chuan in tan all samang tikhan wenak tan class chu kan du to kang le a chwa theye